Welcome back to my YouTube channel. So this one, we're going to write linear equation y equals mx plus b in the form of ax plus by equals c. So from slope-intercept form into standard form. What is the standard form? Standard form is ax plus by equals c. So example, 3x plus 2y equals 8. And then, ang atong slope-intercept form is y equals mx plus b. So, example, y equals 5x plus 6. We write the equation y equals 1 half x plus 3 in the form ax plus by equals c. So, as you can see, our equation y equals 1 half x plus 3 is in the form of slope-intercept form wherein our slope m equals 1 half and our b is positive 3. So, kailangan ato siyang i-transform into standard form ax plus by equals c. So, that is y equals mx plus b to ax plus by equals c. So, from slope-intercept form to standard form, ang atuang standard form, ang mga terms nga na ay x ug y naa sa left side, but in the slope-intercept form, ang naara sa left side is only ang y. So, dapat inigmang standard form ta, ang na ay x, dapat naa siya sa left side. So, our given is y equals 1 half x plus 3. So, it is in the form of slope-intercept form. So, kay y naman diri ang nasa left side, dapat ang 1 half x atong ibalhin sa left side. But before that, nga ato siyang ibalhin sa left side, dapat ato sang kuhaon ang denominator nga 2 sa atong 1 half x. So, para mawala ang denominator nga 2, dapat ato sa siyang multiplyan og 2. Silang tanan nga sa equation. Kung unsa ang divisor here, dapat mauna siya ang atoang i-multiply. So, positive 2. So, positive 2 times y, that is equal to 2y. Positive 2 times 1 half, that is 1 times x. Ang nabilin is x, or that is 2 divided by 2 is 1, that is x. Then, 3 times 2 is 6. So, after multiplying by 2, mao na ni ang nakita na to, 2y equals x plus 6. So, next, atuang ibansili ang equation. Ang left side, ibutang nato siya sa right side. Ang right side, ibutang sa left side. So, as you can see, walay na change nga sign. It is because silang duha ang atong gibansili. Ang left side naa sa right side, ang right side naa sa left side. So, dili ma-change ang iyang mga signs. Kay silang duha ang gibansili. So, natay x plus 6 equals to y. So, nganong ato man siyang gibansili? Ibansili na to siya para si x is positive. Para dili na ta mag-multiply pa ni x og negative. Kaya atong ibalhin si x, mahimo man na siyang negative. So, mag-multiply na po tag negative. So, para di na ta mag-multiply, ibansili lang ang position sa duha. Ang left, ibalhin sa right. Ang right, ibalhin sa left. So, x plus 6 equals to y. So, nanatay x plus 6 equals to y. And it should be ang 2y na adapit sa left side ang dy. So, atong ibalhin si 2y sa left side. So, kay nibalhin man nato si 2y. Si 2y raman ang atong gibalhin. So, from positive, mahimo siyang negative. So, mahimo siyang x minus 2y. So, nanatay ax plus by o si 6 ato siyang ibalhin sa right side because ang c naa sa right side. So, from positive to negative. So, x minus 2y equals negative 6. This is already in the standard form. Our a is positive 1,
B is negative 2, and our C is negative 6. Next example, rewrite the equation y equals negative 5x plus 7 in the form ax plus by equals c. So, from slope-intercept form to standard form. So, y equals mx plus b nga form, himuon siyang ax plus by equals c nga form. Ang given, y equals negative 5x plus 7. So, dapat himuon nato siyang ax plus by equals c. So, in this case, dili na nato ibalhin ang left side, ibutang nato sa right side. Ang right side, ibutang nato siya sa left side. It is because negative si 5x. Kung negative si 5x, ug ato siyang ibalhin siya sa left side, mahimo siyang positive. So, no need na i-interchange ang ilang position. So, sa previous na to example, i-interchange na to ang ilang position. It is because positive ang x. So, kung positive ang x, kung ato siyang ibalhin, dili na to i-interchange ang position sa duha, mahimo siyang negative. So, mag-multiply na putag negative. Pero in this case, kay negative man siya, ato lang siyang ibalhin sa left side para mahimo siyang positive. Ug dili na taas ang ato ang solution. So, mahimo siyang positive 5x plus y is equal to positive 7. So, 5x plus y equals 7. Ang negative 5x, gibalhin nato siya sa left side. Kay siya ramay atong gibalhin, ma-change ang yang sign from negative to positive. So, as isa si positive y, pabilin ra pod si positive 7. It is already in this form ax plus by equals c. So, what is a? Our a is equal to 5. B is equal to 1. And C is equal to 7. Okay? That's great. Okay, so what if ang given is y is equal to 2/3 x plus 2. So, himuon na to siyang standard form ax plus by equals c. Okay. So, ato siyang ibalhin ang 2/3 x sa left side. It should be in the left side. So, kung atong ibalhin si 2/3 x sa left side, mahimo siyang negative. So, para dili na ta mag-multiply again by negative, ato na lang i-interchange ang position sa left side. Atong i-interchange ang position sa left side, ibutang sa right side, ang right side ibutang sa left side. Para dili na ta mahimong negative ang atong x. So, mahimo siyang 2/3 x plus 2 equals y. So, walay nag-change nga sign. 2/3 x plus 2 equals y. Kaya gibansili lang ang ilang position sa left o ang right side. So, nanatay 2/3 x plus 2 equals y. So, ang ato ang a should be a whole number. So, dili kaning 2/3. So, para mahimo siyang whole number, dapat mawala ang ato ang 3. Ang atong divisor nga 3. So, para walaon gani ang divisor nga 3, ang ato siyang multiplyan og, sa atong i-multiply dapat,
So, ang atong i-multiply dapat, ana, is, of course, 3. Okay? So, multiplyan nato siya og 3. So, 3 times 2 is 6 divided by 3 is equal to 2. So, mahimo siyang 2x. Then, plus 3 times 2 is equal to 6. So, 2x plus 6 na siya. Then, next is 3 times y, of course, that is equal to 3y. So, naanatay equation nga 2x plus 6 equals 3y. But still, wala gyapon siya sa form nga ax plus by equals c. It is because ang atong 3y naa pa sa right side. So, dapat ato siyang ibalhin sa left side. Then, ang ato ang 6, ibalhin nato sa right side. So, kung ato ibalhin si 3y, mahimo siyang negative. So, mahimo siyang 2x minus 3y is equal to, ato pong ibalhin si 6 sa right side, ang positive mahimong negative. So, becomes negative 6. So, what is the value of our A? The value of our A? So, our A is 2, B is negative 3, and of course, our C is negative 6. Therefore, y equals 2/3 x. 2/3 x plus 2 will become 2x minus 3y equals negative 6. So, from slope-intercept form to standard form. So, kana na dayon ang iyaang forma. Okay? So, question. Okay, we have another example. Y is equal to negative x plus 3/4. Okay? So, himuon nato ni siya from slope-intercept form to standard form, ax plus by. Ax plus by equals c. So, from our example, ang atoang c here is 3/4. So, dapat dili siya fraction. It should be whole number. So, kung whole number siya, sa may atong buhaton. So, dapat ato siyang multiplyan o 4. So, y equals negative x, copy first, plus 3/4. So, dapat walaon sa nato si 4. So, remember, dapat walay denominator. So, si y walay denominator, si x walay denominator, o si c walay denominator. So, kay 4 man yung denominator, ato siyang multiplyan sila tanan og 4. 4 times y, ang answer is 4y. Okay? 4 times negative x, of course, ang answer is negative 4x. Okay? Then, 4 times 3/4, pwede nato i-cancel si 4. O si 4, ang mabilin is 3. So, cancel si 4 by 4. Ang nabilin is positive 3. Or pwede po kami hanggang 3 times 4 is 12 divided by 4 is 3. Still the same answer. So, the answer is 3. We have already 4y equals negative 4x plus 3. But still, it is not in the form of our standard
form. It is because naa pa si negative 4x diri sa ato ang right side. So, ato siyang ibalhin sa left side. So, mahimo siyang 4x plus 4y is equal to 3. So, ang negative 4x, kay gibalhin mo nato siya sa left side, nahimo siyang positive 4x. So, 4x plus 4y equals 3 is now the standard form of y equals negative 3x plus 4. So, mauna na siya ang gitawag o standard form.